دما خوش به تماشاوان و گودار درویسی FM جارا کدیان و وگریام خلک کنوج گوتنم پیشین ما شگوتناش با في هفته مجارا حاضر کردی بیجه دل فره به رجر کرن کام هفر امنان بگیل نافشه درویسی و تهوی گوتنی زانن یا نه مرحبا يا اهلا وسهلا شاوي صابر الحمد لله شاوي صافي كيف كانت ناس نبي محمد عربوي دربيسيه درویسی سر شاوی من از این پرسه گشتم گوتنک پیشه گوتنک بابو دبیجه دل فره به رجر کرن بله يعني قصدي وقتها تفاهمها بدنا بينا بدداده بدنا بينا بدداده حلجر هي يعني مريكا ريجر هن بس تشتغل مرأة سيبك عكساوي طبعا انت بله يعني دما گوتنک سندن و ریکلند نابره دداد هبی ریب اري وقتها فهم كرنها بالتفاهمها بينا بوقت بيجي مري بقي نتيجاكي دبی واته ایدی يقول كي سباس تعال خوش به سر چاوا مرحبا هلا سرشاي مال شاي؟ صاب الحمد لله صاب كارتنا نظم فخرية أحمد الشيخ حميد جنرال الشماس يجون دي جنك سر چاوا صاب ربي زي برسا گشتم گوتنک پیشه گوتنک بابو کالای دبیجه دل فره به رجر پرن بلي ايش خفا قوتن عين راستي ولوي يعني وقتي قلت لي مرا باك به ريجير قال لك فريو تكاري سموح يعني انسان يعني دلي باك انسان هر شيء دربازك يعني سواء مثلا دلي باك به هم جيران به هم مرف به هم دوست به يعني تمي باشيه دخاني كرن دلي باك ولوي يعني راسي يعني دما قلت لي تفرق بينات فرق ودلي تفاقش به كسر دورات كيفاه اشترتش بربي كي قال لك ريل بلي انسانيه قلت الباك بنهاش خو بلي يعني وقتك دليم رش بعالم كيش بحزناكن بس اما قلت دليم باك ودليم باقش به عالم كيش ويش بحزبكن وتميجي يعني ريد مهدي انسان ريجوار فكين يعني اولوي فعلا شغاليا بيشيا شتشتي بيشيا بلي قلتن راستن يعني قوتن جوارنا في راس ساعات خوش سرچاوي معلم سلام سرچاوي قال لك بخير هلا سرچاوي مرحبا يا دي اهلا وسهلا شوي تصاغ بربي بس معناه قلنا بيشيا دبيجي دل فره به رجر فر رجر ما تفربي تي كفر يا راست ريف ري وقت ما تشر يا تهر تشاشر لما قول دل فره به دل تباقش به هنا تفره به تشطن قاير درباس به خلاص ريش ترفر بلي خلاص ساعات خوش به خذيت به ربي خذيت به مرحبا اهلا وسهلا شوي صعبة انت كانت ناس يا اهلا وسهلا نواف تجبرش دربيسي يدري ما ابي فروشاتي امنه كرين فروتن شوي بخذ باش باك خذي بك زين ها برسا كشتبكم قلتنك بيشي قلتنك بابو كالاي دبيجي دل فره به ريجر برن ديل فرد رجال فر مختاني تاوي صافي به وضميري وباقج به او الرياق جار فكري به يعني تبيج دما قلت لي مروف باقش به وبهنا يفره به شخصي زحمتي درباس وير بيشي يفر اللي كي جان مشكلة هذا حليوي هي حليوي بتفكيري بنيطة صافية وحقيقية وقتا باطل به الريقش البيشاي بيقرت انا جاري كيف فكري به جارا دنيا بيقرت راسي ساعات خوش به يا اهلا وسهلا شوپینری مشغول به درجه گرامه ناف کولای ناف چه دربیس یبدایی لبه فقط پیشی اجبا به هفته مجورا حاضر کر بود گوت دل فره به رجر فرن واته اوجی دی بیجه گلک امروف دی زحمتیا و کیمانیا را در باسبن دیدما گو دل امروف فره به و دلی پاک به و پاکش به و بهنا ویجی فره به گمان چقاسی جیان سروی طنگ به و جهل سروی طنگ به ویجی و جیان بی خوش به جبرگو دما گو دل امروف فره به و گلک ری نو و خوش جرا ورن افراندن ابو واته گوتنا پیشی اجبا به هفته مجورا حاضر کر بو نه جمر دجم خاطری و هنر شاد و بختوار